Bok, idemo pogledati što je to vaša nevjerojatna sluza. Znam da je ta tema malo gadljiva, ali mislim da je vaša sluza vrlo važan dio vašeg tijela. Vi proizvedete oko 1 do 1,5 litre sluzi svaki dan. Sluz se nalazi na sluznoj membrani, prekrivajući tako unutrašnjost vašeg tijela. Uz to, jeste li znali da je veličina vaše sluzne membrane ogromna, ukupno oko 400 metara kvadratnih? Svako normalan se sada zapita pa kako je to moguće. Ako pogledate unutrašnjost vašeg tijela, tamo se nalaze mnogi pregibi kao što su crijevni virusi, koji izgledaju ovako, pa kada bi ih rastegnuli dolazite do jako velike površine. A ta površina bi odgovarala veličini 2 teniska terena ili jednom velikom košarkaškom terenu. Uz to, ta ista sluzna membrana je važan dio vašeg imunosistema, jer se tamo nalazi sve vaše prijateljske bakterije, kao i dio imunostanica koje su tamo u stanju pripravnosti. Ta pozitivna sluzna membrana se može naći u dijelovima tijela kao što su sinusi, usta, grlo, pluća, želudac, crijeva, bubrezi i urogenitalni trakt. Da li ste znali da je vaša kiselina u želucu između 1 i 3, to je toliko jako da vam može otopiti stjenku želuca. Uz to u želudac se dodatno izlučuje svima nama poznata HCl kiselina, kako bi ih ubila patogene organizme koje smo unijeli kroz hranu. I sada se pitate kako to da nemam probijenu rupu u želucu od tolike kiseline? Pa zbog sluzne membrane koja vas štiti od prodiranja u ostatak tijela. U svakom slučaju imate puno sluzi u tijelu koje imaju različite funkcije. A što sve te vrste sluzi rade? Jedna vrsta djeluje kao lubrikant, druga kao antimikrobijal. Zamislite obrambenu sluz kao sluz na koju se zalijepe mikrobi, i dok se mikrobi bespomoćno nalaze na sluzi, tu dolaze enzimi i jednostavno ih razgrađuju. Sluz u vašem tijelu je odličan obrambeni mehanizam koji sprječava da patogeni organizmi prodiru duboko u vaše tijelo. U sluzi se često nalaze i antitijela. Antitijela se inače hvataju sama na patogene organizme te ih sprječavaju u kretanju. Sada shvaćate da kada su vam sinusi zaštopani i neprohodni, nije to sve samo sluz, nego to imunoreakcija. I sada idemo još proći koje su to najvažnije stvari za zdravu sluzu. Na prvom mjestu je A vitamin. Ako imate nedostatak A vitamina, tada se često javljaju problemi kao problemi sa sinusima, alergijama, iritaciji i upale na membrani sluznice. Tu ćemo još dodati D vitamin. Zašto baš njega? Zato što D vitamin djeluje antiupalno. Eto, kako god bilo, nadam se da od danas malo više cijenite i razumijete tu nevjerojatno korisnu stvar, vašu sluzu. Hvala vam na pažnji i ostanite mi zdravi. Bok! Sviđa vam se ovaj video? Biće ih još. Pretplatite se tu, na naš kanal. Besplatno je. I naravno lajkajte. Hvala vam!